sun tepangkeun wastapun Intan Mulyana Pangkeun wastapun Nabila Putri bade wawancara tukang cakwe. Bapak Yaya. Kiraha Bapak Tukang cakwe. Ini mah di tahun 2004. Ribet, disenangi setiap kalangan, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya setiap kalangan. Bapak biasanya jauh di mana wae? Misal di dia, muda di dia yang di SD kan dia, oh, tempat. Naon nu bisa-bisa kok. Ya teh bikin makanan ringan gitu ya. Setiap kalangannya emang menyebarkannya